Kijing tip bagi khobor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Tang hadin cisngi halor gajing mi ke khubor ba kaseng UDP kalakan tajwan ban ajing gershan ya kaseng Voice of the People Party halor gajing ki jongka bandawan aga sarkar jela bantung kambiang ya kilangut ki officer kalau kayukta kaba ke sarkar kalaweng dang hakini kindiat sngi baladem nakaliang jong ba rusiwan syangpliang ubadai media sel jong kaseng Voice of the People Party ula pensyai bat ulai thu yakidau ba balai keseng UDP kamnut ban kershan ya kejeng ki jong keseng VPP bat ka pelong ru ya keseng UDP bat kentaj war ban ajing kershan ya keseng Voice of the People Party hang ne pnyoi yakidau ki ba balai keseng UDP ka hapan kentaj ban ajing kershan ya keseng VPP halor kene kejeng ki ngim sing phalashu ya kejeng persya jong ke UDP ya ke VPP ba kadawa bentuk kamyang ya ki officer lokayok tam namar ba kadaw menangkong galong kawai na kida ba pausyai kalong ba ke UDP hi kadon lang ha ka sarkar MDA batang banyo kamera ki MLA jongka hasketarian na ki post chairman suwai chairman extra nagbenta ki MLA barem election na party workers kakloy ban bersing bahaya ke NPP dan pedem haka kat ka ba kamon banle ka ba arpat kalong ba namar kamla sya banyo i ya ke jingtu jong ki pat ba ban kershan ya ke VP kakloy ban wadong ya kejingya nanti jongka bat ban sangap jarpat halor kejing temu jongka sarkar MDA tu ban buri ya ka bamsam bat kebalai pat kalong ba imat tang ban nyoknya pat kesan nyelade namar ke MP election pat ban wadong ya ke VP cu persya ya kejing dewa kabadai kat kum ka ain lokayakta kat hadu bakal sedang ban penpetai bakla ya kene ka ain rei hadu menta upai ba oleh yoi ba ka VP kan omsimnya kisin jam tang ban yo jing kershan na kebenta ke election hanrei kasyan nya teli hau pat ba un bisyar halor ki kam ki bakale ka jing persya na jing persyang bante peja ya kene ke jing ki persya ya ka bamsam kampen kan ria watang citadaru ya ke VP bat ya ki pat ba dong kershan jengka na ketong bakidon